Spajem s njim. Aj, ne smiješ, pičko, da budeš tu kad sam ja to. To ja ne smijem. Ne smiješ. On stalno što pričam. Ali nemam što sam da pričam. Evo, imam s Vladimirom da vidim kakav je to on Dok snimao. nemaš sa mnom što da pričaš. Ne znam šta je Vladimir to puštao, zanima me šta si to puštao, Vladimir, reci mi. Brkicu čovjek pustio. Vratu se, samo sekundu. Prva stvar. Znači vidim komentare da mislite da djevojka priča da oprostite o kurcu, ne priča o kurcu, znači to je prva stvar koju treba da razjasnimo. Druga stvar koju treba, znači ne priča o, da oprostite na izrazu, stvarno ima vas milion, ne priča o kurcu. Druga stvar koju ja želim da razjasnim s tobom, da ti objasnim jednu stvar. Znači ja sam osoba posle realitija koja je dobijala prijetnje, milion prijetnji, jednih, drugih, trećih. Znači, sve se snima. Treća stvar koja je jako važna, najvažnija od svega, ja sam znao da ću ovo da dočekam sa tobom, Mirela Kenez. Ja te molim po Boga. A to sam ja dočekala sa tobom, izvini. Molim te ko Boga. Molim te ko Boga. Šta je tebi smešno? Šta je tebi smešno? Čitam komentare, tebe ni ne slušam, samo ti pričaš. Možemo li igrat meč, pitam za drugarce. Ne možemo. Ne možemo igrati. Vladimire. Sunce moje Kroatos, dušice moja lijepa. Samo bih da završim rečenicu, posle priča imaš svo vrijeme ovoga svijeta. Mirela, svo vrijeme ovoga svijeta. Kada su ljudi meni pisali ovdje, Vladimire, Mirela kaže da ste se muvali, ja sam rekao istina. Ne laže Mirela. Kada su ljudi pisali, Vlado priča da je to bilo do par dana prije TikToka, istina. Kada su pisali ljudi da je Vladimir zbog Mirele Kemez napravio TikTok, istina. Kada su ljudi rekli priča da si vrijeđao Kroatosa pred njom, istina. Jer sam ja čuo od Kroatosu najgore od tebe. Najgore. Ti si rekao da si video snimke kako me vređa i da je to katastrofa. Dobro, dalje. Jeste, rekao sam vrijeđati porodicu katastrofa, istina. Mirela Kemez, molim te, sve što ti pričaš je istina, ali molim te, oko Boga te molim. Nema internet. Crkla baterija. Još sam isti